Je li ovo tehnologija koja će prestati čovjeka? Bog, ja sam Simon, a danas u 5 minuta govorimo o jednoj od najpoznatijih tehnologija u području umjetne inteligencije. U ovom videu ne samo da ćemo objasniti što je ChatGPT, već ćemo istražiti kako on funkcionira, kako se koristi u različitim industrijama i analizirati njegove prednosti te ograničenja. Što je to ChatGPT? ChatGPT, produkt kompanije OpenAI, predstavlja revolucionarni razvoj u području umjetne inteligencije. Temeljen na naprednom modelu strojnog učenja, poznatom kao GPT-3, ChatGPT može voditi konverzacije u prirodnom jeziku, pružajući korisne odgovore, savjete i kreativne sadržaje. Razmislimo o njegovim mogućnostima, od odgovora na složena pitanja do pisanja poezije, kratkih priča, pa čak i pomoći u programiranju. Njegova fleksibilnost u primjeni čini ga iznimno korisnim alatom u raznim industrijskim sektorima, od edukacije do korisničke podrške. Ono što ga čini posebno moćnim je njegova sposobnost učenja i prilagodbe. Sposoban je analizirati ogromne količine teksta, učiti iz interakcija i kontinuirano se poboljšavati. Kako to ChatGPT radi? Da bismo razumjeli rad ChatGPT-a, ključno je poznavanje njegove osnovne GPT-3 tehnologije. GPT-3 je model jezičnog predviđanja koji je treniran na velikoj bazi podataka, uključujući raznolike tekstove poput knjiga, članaka i internetskih sadržaja. Ovaj obiman trening omogućuje ChatGPT-u da razumije i odgovara na upite na način koji oponaša ljudsku interakciju. Kada korisnik postavi pitanje ili izjavi nešto, ChatGPT obrađuje ovaj unos koristeći svoje prethodno stečeno znanje i generira relevantan odgovor. Osim što se oslanja na prethodno naučene informacije, ChatGPT može generirati nove, originalne sadržaje. To uključuje kreativno pisanje, rješavanje problema, pa čak i generiranje šaljivih odgovora, čineći ga iznimno svestranim alatom. Primjena ChatGPT-a. Primjena ChatGPT-a obuhvaća širok spektar djelatnosti. U edukativnom sektoru koristi se kao alat za pomoć u učenju, gdje studentima nudi personaliziranu podršku i pomaže u razumijevanju složenih tema. U poslovnom svijetu njegova primjena u automatizaciji korisničke podrške značajno poboljšava efikasnost i korisničko iskustvo. Također, u kreativnoj industriji ChatGPT služi kao alat za generiranje jednostavnog sadržaja, bilo da se radi o pisanju scenarija, poezije ili marketinških materijala. Jedinstvena sposobnost ChatGPT-a da se prilagodi različitim zahtjevima čini ga nezamjenjivim resursom u mnogim industrijskim i kreativnim sektorima. Sigurnost i etička pitanja vezana uz ChatGPT. Kada govorimo o tehnologijama poput ChatGPT-a, neizbježno se dotičemo pitanja sigurnosti i etike. Sigurnost podataka je ključna, pogotovo kad ChatGPT obrađuje osjetljive informacije. Ali kako se osigurava da ove informacije ostaju zaštićene i da se ne zloupotrebljavaju? OpenAI kontinuirano radi na poboljšanju sigurnosti protokola i mehanizma privatnosti. ChatGPT, kao i svaka AI tehnologija, može naslijediti pristranost iz podataka na kojima je treniran. Stoga je važno kontinuirano raditi na identificiranju i minimaliziranju ovih pristranosti, kako bi se osigurala pravedna i nepristrana uporaba tehnologije. Budućnost ChatGPT-a i umjetne inteligencije. Razmišljajući o budućnosti, ChatGPT i srodne AI tehnologije predstavljaju ne samo stanje tehnologije, već i uvid u ono što bi moglo doći. Kako će se ChatGPT razvijati? Koje nove mogućnosti bi moglo otključati? Očekuje se da će nadolazeća generacija GPT modela donijeti još veću sofisticiranost, preciznost i prilagodljivost. To bi moglo otključati poboljšanu sposobnost razumijevanja konteksta, veću točnost u odgovorima i možda čak sposobnost obavljanja kompleksnih zadataka. Također, integracija ChatGPT-a s drugim tehnologijama i platformama može otvoriti nove puteve za inovacije u edukaciji, poslovanju, zdravstvu i mnogim drugim područjima. Uz to, razvoj tehnologije će vjerojatno pratiti i daljnje rasprave i razvoj u području etike i regulative AI tehnologija. Prednosti i ograničenja. ChatGPT, iako je iznimno moćan, ima svoje prednosti i ograničenja. Njegove prednosti uključuju sposobnost brze obrade i analize velikih količina informacija, pružanja relevantnih i pravovremenih odgovora, te sposobnost generiranja kreativnih i originalnih sadržaja. Ove karakteristike čine ga idealnim za automatizaciju zadataka, poboljšanje učinkovitosti u različitim sektorima i generiranje novih ideja i perspektiva. Međutim, ChatGPT ima i ograničenja. On može ponekad generirati odgovore koje nisu potpuno točni ili ažurirani. Također, njegove sposobnosti razumijevanja i interpretacije složenih emocionalnih i subjektivnih upita još uvijek nije na razini ljudske interakcije. Puno vam hvala na gledanju još jednog videa, nadam se da ste uživali i da ćete nastaviti pratiti zanimljive teme i sadržaje koje ću objavljivati u budućnosti. Simon says, subscribe!